Lijepi pozdrav, drage vinoljupke i dragi vinoljupci. U današnjoj emisiji provjerit ćemo kako se snalaze ugostitelji u Šibenskom zaleđu i na koji način privlače goste sa tek 10-ak kilometara udaljene obale. A posjetit ćemo i Sokolarski centar u kojem će se naš Tomislav suočiti s američkim jastrebom. Naš prvi sugovornik danas je Ivica Kljajić, upravitelj konobe Dabar iz Danila. Dobro jutro i to prekrasno, mirno, sunčano, tiho. Je li tako tu uvijek? Pa jeste, u principu je, vidite ovdje čuju se ptice, jedna tišina, da tako kažemo, čujemo tišinu, jel? To je danas vrlo rijetko u ovom zaglušenome ritmu života, tako da ovdje u principu ljudi dođu da osjete tu mir i tišinu. Sada, mi smo bili prije nekoliko mjeseci, je li se što je napredovalo, je li objekt počeo raditi punim pogonom? Pa ne možemo baš još reći da radimo punim pogonom, ali idemo bar da popunjamo kapacitete, jer ipak je ovo objekt koji samo unutra smješteno ima kapacitet preko 100 ljudi, jel te? I pokušavamo doći u taj ritam da nam grupe, da nam izleti, da nam to sve profunkcionira, u krajnjem slučaju da nam profunkcioniraju sobe, jer imamo 4 dvokrevetne sobe koje mislim da će postati sve aktualnije, pokušavamo s nekim agencijama i to početi puniti, tako da smo još uvijek u fazi uzlaznoj, da tako kažemo, ali nadam se da se približavamo jednoj stabilnoj fazi koja će biti u sljedećih sigurno godinu do dvije jedna stabilna faza. Zaleđe u biti postaje sve bitniji dio u turizmu, znači i Zadarsko i Šibensko, uopće ta Zagorja nekako postaje jako bitna, ljudi dolaze. Da li se tu nešto osim vas još može dobiti, vidjeti? Pa mi smo napravili, da tako kažemo, iskombinirali smo jedan izlet koji uključuje posjet Sokolarskom centru, posjet arheološkom nalazištu tu na Danilu i nakon toga kod nas neka degustacija ili ručak i to. Znači to je jedan izlet koji sad se prodaje na nekoliko destinacija od Primoštena, Voca, Šibenika, kroz nekoliko agencija. Pokušavamo promovirati tu vrstu, što smo rekli, zaleđa našeg dalmatinskoga i tu vrstu sadržaja koju mi možemo ponuditi. Jel te? To je još uvijek novo. Još uvijek to nisu turisti toliko upoznati s time, ali vjerujemo da ćemo pomalo jedna upornost, jedna promidžba da će sve to svoje učiniti. Da li se profilirao nekakav meni, znači da li se vidio šta ljudi više traže, šta manje, autohtono nekva jela? Pa jeste, to je interesantno pitanje, mi to pratimo, jer mi to dosta pratimo, nudimo ljudima razne jela, kad nam dođu posjeti agencija, onda preko njih pokušamo doći jednu povratnu informaciju šta ide, šta je interesantno. Evo, konkretno, naravno, peke nam stvarno najbolje idu, to smo mi pretpostavili, to se pokazalo najbolje ide. Još bolje ide, naravno, sad kad sve više uključujemo ove proizvode iz našeg vrta, znači tu imamo tikvica, pomidora, balancana, kapulica, sve više uključujemo u ponudu kroz jela, jel? Pokušamo doći do toga da to bude jedan veći dio jela iz našeg vrta, iz naše ponude. Dakle, na primjer, interesantno nam je sočivo. Sočivo je šta? Sočivo je toplo jelo koje se jede žlicom i koje ima 5 do 6 različitih vrsta žitarica, mahunarki. Znači leća, zeleni grašak, slanutak, fažol i to se sve kuha, jel? To se mora naravno jedan dan prije istočiti, to se dugotrajno kuha i to je jelo stvarno bogato, zdravo i da budem iskren jeftino, vrlo poželjno i preporučljivo za naše ljude, znači može se pojesti kao predjelo, a može se čak pojesti glavno jelo sa nekom salatom, to može biti jedna preporuka. To smo primijetili da to ide, da to promoviramo. Pokazuje se interesantna neka jela sa žara, gdje isto uključujemo naša kuharica pušta svoju kreativnost na volju. Znači to su neka jela koja pivac taj također ispod peke u nekoj kombinaciji, to su jela koja ljudi sve više traže, jel? I tražu to, uvijek se traži to da je domaće, da je tu naše i mi pokušamo sve više udovoljiti gostima, slušamo njihove sugestije, da tako kažemo. Kad tu nama dođu strani gosti, primijetili smo na njima vrlo interesantno kako oni gledaju kako se ta jela spremaju. Znači oni vole vidjeti tu peku, mi otvorimo za njih tu krušnu peć da oni vidu kako pitaju, koja je vrsta mesa, pitaju koliko to drži. Znači vrlo ih interesira sam način proizvodnje, odnosno sam način spremanja hrane. Ta vrsta, ajmo reći, turista je ta vrsta gosta koji dođe ovdje, nije zadovoljno s time samo da ovdje sjedne i čeka da mu se jelo donese na stol, nego on voli biti upoznat sa cijelim procesom od samog toga koje je to jelo, gdje je to nabavljeno do samog kako se to jelo spremilo. Mislim da sam tu jeo jedne od najboljih palačinki koje su bile. Da, mi smo se uhvatili više ovih glavnih jela i predjela, nismo se uhvatili deserta, tako je, mi imamo nekoliko vrsta palačinka, među njima nam je isto tako, da tako kažemo,
palačinke naše kuće, to su zapečene palačinke sa sirom, jel? Isto i te krušne peći koje se više promoviramo, ali opet smatramo da je jedan od zdravih načina pripremanja. Znači ljudi u biti vole ono što nemaju, ono što nemaju inače, nešto novo, nešto neobično i to je najbitnija stavka. Tako je, to je najbitnije, u krajnjem slučaju ono, kao što ste sami rekli, ono što ne mogu sami pripremiti, možda znate, ljudi ne mogu baš kući pripremiti peku. Iz krušne peći to rijetko ko ima u stanu svome, jel? Znači želi doći ovdje, želi to kušati, želi nešto novo, nešto drugačije, a stvarno imamo dovoljno jela na našoj karti da se ljudi mogu svi naći. Tu vidim da je i bočalište, jel se koristi? Jeste, koristi se, dosta je naših domaćih ljudi dođu i stranci, vole se okušati u tome da tako imamo sportu ili rekreaciji koji je za njih nešto novi, a opet to što smo pričali malo prije, ovdje nije posjet od pola sata ili sat, ovdje je posjet kad čovjek stvarno ima vremena da dođe, da malo gušta, da malo jede, da se malo zabavi tu na bočalištu, da malo prošeta ovdje ovim krajem, znači to je jedan, da tako kažemo, poludnevni bar izlet. Vi ste iskoristili dosta tih kredita, koliko ja znam, braniteljskih i nekih stvari. Mislite da će to sve se moći vraćati, realizirati? Da li uopće država se brine nakon toga dalje? Sad ne znam koliko se brine, mi smo dobili preko HBOR-a, tako je kredit jedan smo dobili preko naše poslovne banke s kojom surađujemo. To su 2 kredita koja imamo. Naravno, danas je teško svakome, teško je fizičkoj osobi koja vraća kredit za automobil ili za stan, a kamoli firmi koja je uzela kredit da bi izradila ovakav objekt. Sad, na koji način se tu država može pobrinuti, to je vjerojatno dobro pitanje za njih. Mislim da bi možda i oni tu mogli sigurno pomoći sa, možda da koji put odgode nešto, da dadu još odgodu plaćanja, kamata i tako. Znači tu bi se moglo možda preko samog HBOR-a koja je njihova agencija, moglo sigurno pomoći samim tvrtkama koje sad vidimo svi, vrijeme je stvarno teško i treba izdržati ovo. Teško je danas preživjeti od mjesec dana turizma, pokušavamo svi, promoviramo tu predsezonu, postsezonu, ali to je stvarno jedan dugogodišnji rad. U krajnjem slučaju tu i Hrvatska turistička zajednica i sama država moraju još puno poraditi da promoviraju, jer mi stvarno imamo bogom dane uvjete da se ovdje može turizam odvijati bez ikakvih problema 6 do 8 mjeseci. Sad, isto tako znam da su petkom, ako se ne varam, kod vas klape, je li tako? Je, mi često organiziramo vikendom, petkom ili subotom neke klape. Promoviramo prije svega opet mlade i promoviramo tu sadržaj iz naše bliže okoline. Prije svega tu je, možemo gotovo reći, pa naša kućna klapa je Klapa Dubrava. Mladi momci koji mislim da stvarno izuzetno napreduju, da su se stvarno okupili perspektivni dečki koji imaju šanse u samom pjevanju. Sad ovako, stranci, kako oni reagiraju na klape, da li im se to sviđa, koja nacija je tu, ajmo reći, onako oduševljenija? Reagirao dobro, vole poslušati, to je za njih nešto novo, a onda još više ih iznenadi ako nakon toga otpjevaju neku pjesmu možda na njihovom jeziku, ne znam, na njemačkom ili na engleskom, tako da u principu svak voli poslušati. Nisam našao nekoga mi smo imali tu Šveđane goste, mi smo imali Njemce goste koji su stvarno svi bili oduševljeni klapama. Dobro, ovako idemo polako kraju s našim razgovorom. Pitanje je jedno, ako vinoteka uspostavi neke kontakte, da li bi se možda moglo recimo organizirati da gostuju neki od naših vodećih kuhara, pa da se to malo razglasi u Šibeniku, pa nešto se vidi, da se ljudi gostuju, da se napravi neka priča oko toga, da imamo jedanput mjesečno nekog kuhara koji će raditi peku na svoj način. Apsolutno, odlična ideja. Mi smo čak razmišljali da pozovemo tako, točno što svi govori, neke kuhare, da promoviramo, pokušamo preko televizije promovirati sami objekat, a evo ova ideja možda još bolja, tako dovedemo još različite kuhare kroz jela i kroz vina, da promoviramo njihov način sprema na neku vrstu vina, i sami ovdje objekat. Dapače, samo se javite, spremni smo. Dobro, nekakvi planovi za budućnost, najskoriji, najbitniji, najfriškiji? Pa najfriškiji su nam planovi da prije svega poradimo na postsezoni. Mislim da što imamo povratne informacije od naših agencija s kojima smo razgovarali, mislim da je vrsta turista koja dolazi u postsezoni, dakle ljudi treće životne dobi koji dosta putuju, koji vole posjećivati ovakva mjesta, dakle da napunimo taj 9. i 10. mjesec, to nam je prvi cilj, i kao što smo rekli također kroz sobe da promoviramo i smještaju ovdje, da napravimo jedan puni kapacitet od smještaja do jela, do posjeta arheološkom nalazištu, odnosno
U krajnjem slučaju, što smo već rekli, mi smo u okrugu 15 do 20 km od svih bitnih stvari u ovoj županiji, odnosno u ovom gradu, tako da se čovjek može vrlo lako davle posjetiti i grad, i Slapove Krke, ili ne znam, doći do luke i posjetiti Kornate, tako da mislim da je to jedan cilj da pokušamo promovirati, da se ne mora direktno biti na moru 5 metara od mora, nego da se može i ovdje smjestiti i ovdje doći, dobro pojesti i onda nakon toga nastaviti dalje sa posjetom sadržajima. Ništa, ja vam želim puno sreće dalje i uspjeha, naravno, pratit ćemo dalje vaš rad, probat ćemo dovesti neke od voličih kuhara, možda na neku prezentaciju, pa da vidim kako to bilo. Može, hvala vam lijepim željama, ja se nadam treći put kad dođete da ćemo biti puni do kraja. Zovem se Rene Bakalović, za gledatelje Vinoteke imam samo jednu poruku. U vinu uživajte neumjereno upravo kao i ja. Jedna od spomenutih atrakcija zanimljivost je ne samo u Šibensko-kninskoj županiji, nego je posebna i jedinstvena u cijeloj Hrvatskoj. Znatiželja nas je odvela tamo gdje smo doživjeli pravu avanturu. Slijedi razgovor u Sokolarskom centru Dubrava. Ovo je atipična jedna turistička destinacija, možemo reći, ili tako? Da, ovo je atipično. Mi zapravo smo, nismo tipični sokolarski centar kako se nađe u svijetu. Mi smo zapravo lječilište za grabljivice, pa onda sukladno tome ljudi zainteresirani su da vide šta mi to radimo ovdje, pa smo onda dimenzionirali različite vrste programa za različite posjetitelje. Odrasli, djeca i predškolska djeca. Što znači da imamo program koji zapravo pokušava na neki način približiti ovo prirodno bogatstvo Hrvatske na jedan drugačiji način. Dobro, znači da ljudi koji dođu ovdje, ulaznice koje se plaćaju, u biti idu opet vraćanje prirodi. Dakle, turizam je nama nužno zlo. Dakle, mi zapravo se bavimo turističkom djelatnošću samo zbog toga da bismo imali dovoljno prihoda da bismo mogli baviti ono osnovnu djelatnost, to je zaštita ptica grabljivica u Hrvatskoj. Koliko je to u Hrvatskoj uopće razvijeno, koliko država tu učestvuje? Pa mi smo ovlaštena ustanova Ministarstva kulture, dakle država je prepoznala ono što mi radimo i pomažemo od 2000. mi smo zapravo registrirani kao licencirana ustanova Ministarstva kulture za skrb o zaštićenim životinjskim svojstvama i naravno novca za zaštitu prirode nikad dovoljno. Dakle, jedan dio daje država, a drugi dio se pobrinemo mi i mislim da je to jedan zgodan način na koji se zapravo sve u Hrvatskoj što jeste turistička destinacija, a bazira na prirodnim ljepotama, može zapravo još bolje očuvati kad bi se zapravo novac iz turizma vraćao zapravo direktno na zaštitu prirode. Moramo naglasiti znači, da ptice koje koristite za rad su uzgojene, je li tako, a ove druge nisu? Dakle, dvije vrste ptica, onda 3 kategorije zapravo. Jedna kategorija su ptice koje su uzgojene u zatočeništu i služene za prezentaciju onoga što želimo pokazati. Druga kategorija su ptice koje su došle iz prirode, ozlijeđene, ranjene, napucane, bolesne, koje nisu moguće pogledati i one se spremaju za povratak u prirodu. A treća kategorija su ptice koje su za uzgoj. To znači njih se isto ne može gledati ni ometati u njihovom staništu. Dobro, ajmo sad se vratiti malo turizma. Znači, šta ljudi ovdje mogu dobiti ako pričamo o turističkoj nekoj ponudi? Dakle, ono što jeste da svrha svakog putovanja jeste dobiti nekakav iskustvo i onda moći to iskustvo pripričati ljudima za stolom kad se vrate kući doma. Ako niste to dobili, onda zapravo svrha putovanja je besmislena. Ono što mi zapravo ovdje dobijemo kao feedback od posjetitelja koji dolaze jeste da su oni morali preći preko svog straha. Ljudi se boje ptica grabljivice. Kad pređete preko straha, imate jedno neposredno iskustvo koje onda možete kao neku pozitivnu stvar prenijeti svojim prijateljima, kolegama ili nekakvoj svojoj užoj ili široj zajednici u kojoj živite. Dakle, program koji ovdje jeste traje otprilike 45 minuta u kojem mi nastavimo kroz nekoliko vrsta ptica od sova, sokolova, jastreba, orlova pokazati ljudima zašto te ptice zaštićene, zašto su važne u našem drugu i zašto ih moramo mi očuvati i dalje da žive. I percepcija je zapravo više nego dobra, što uglavnom pokazuje podatak da smo mi prije 15 godina počeli sa jednom agencijom, a danas skoro 37-40 agencija zapravo čitavo Hrvatske šalje djecu nama.
Druga kategorija su strani gosti, koji zapravo opet mala anegdota. Dakle, jedna grupa gostiju iz Zadra je htjela doći ovdje, ali neki ljudi koji su bili s njima nisu htjeli jer su bili u Njemačkoj pa su bili Sokolarski centar, rekli to je dosadno. A onda su došli ovdje i onda su nam iza toga rekli hvala vam što nas tretirate kao inteligentne ljude, a ne kao glupe turiste. Dakle, dobili su nekakvu priču koja jest inteligentna, koja ima svoj početak i kraj i nije puka zabava, nego vrsta nekakve korisne informacije gdje se oni zapravo nalaze. Znači imaju i ljudi mogu učiti se sokolarenju, jel tako? Tako je. Dakle, škola sokolarenja je zapravo nešto. Ljudi obično misle da ako se čitav život bavim mačkama i psima, da zapravo vrlo lako preći na ptice, ali nije. One su malo drugačije, osim toga one bez obzira da li su uzgojene u zatočeništvu ili došli iz prirode su zaštićene životinje. Dakle, vi morate imati neko preznanje da bi vam država uopće dopustila da se vi time bavite. Da ne bi rezultat vašeg neznanja bila ptica koja je uginula. Ova ptica nije ljubavni frajer u ovo ljeto. Ona živi 20-25 godina kod vas, na to dugi brak. Ako niste ovdje na početku spremni na sve ta odricanja koja nominovno ima život sa grabljivicom, onda zapravo to nije sport za vas. Da bi uopće držali grabljivicu doma, treba vam otprilike šta? Smještaj koje će vam kontrolirati Ministarstvo kulture, da je adekvatan smještaj, ne možete ga držati dnevno boravku ili na balkonu. Šta bi to bilo? To je otprilike ovakav boks jedan i nekakva okućnica. Dakle, u stanu teško da će držati pticu grabljivicu. Oni su vrlo osjetljivi na propuke, na prašinu i na sve ono mirise i deteržente koje mi potrebljamo u kućanstvu. Drugo, morate imati položen sokolarski ispit i morate imati dozvolu za držanje koje vam izdaje Ministarstvo kulture. Dakle, vi imate dozvolu za držanje, što znači da će vam jedan put godišnje najmanje doći inspektor koji će prokontrolirati da li je ta ptica živa, zdrava, u dobrom stanju, da nije u dreku do koljena i da vi se dobro i dobro brinete o toj ptici. Kod nas najčešće sokoli su koji i koji se najčešće u zatočeništvu? Ovako, sokolarenje u Hrvatskoj počelo prije 10 godina. Dakle, još uvijek se zapravo nije profilirala neka određena dosta velika grupa, ali recimo ono što jeste popularno u Hrvatskoj jeste ovo što mi imamo, to su američki jastrebovi koji su idealni zapravo za onaj status sokolara danas u Hrvatskoj, u kojih sve više ih počinje, a oni koji su već iskusni naravno prelaze nekakve druge ptice, ali za nekakve početnike, nekakve ljudi koji je to prvi dodir sa pticom, dobro imati pticu koja nema intenciju pobjeći. Pa onda zapravo je to nekakva kategorija ptica koja je najčešća. Druga kategorija su jastrebovi, ali jastreb je ptica koju zaista morate imati iskustvo, znanje i dovoljno živaca da izdržite život s njim. Treća kategorija su orlovi koju nikako ne preporučujem zbog toga što Hrvatska je premala zemlja i vi zapravo nemate lovine za nju. Dakle, vi možete biti ili ne biti lovca u vašoj duši, ali ptica je jedino lovac. I ako je niste naučili loviti, a ona slučajno pobjegne od vas ili vi izgubite, ona će uginuti od gladi. S nama od društva je i ptica, ali to je sova. Da, sova. O sovama ljudi jako malo znaju i nju koristimo zapravo oko sove su beskrajna količina lažnih informacija, poluinformacija, krivih podataka, tako da nju koristimo kao onaj prvi šok koliko zapravo malo znamo o pticama grabljivica, a zaista vrlo malo znamo. Ne znamo zapravo da sova vidi po danu, da savršeno vidi, da savršeno čuje, da zapravo nije tako mudra kao što mi mislimo. Dakle, sve one stvari koje zapravo bi čovjek trebao znati, a ovih sova zapravo ima gotovo svugdje, u našim kraškim područjima. Što znači da ako ne znate o sobi, zapravo vi ne znate zapravo područje u kojem živite. Da li se nju može naučiti isto za lov? Baš ne. Sove baš ne vole loviti po danu jer su izloženi napadima drugih životinja, a ići po noći vi, pas i sova, zapravo to više nije lov, to je gotovo ubijanje. Prema tome nije ni etički ni moralno opravdano. Sa druge strane, jako se opiru učenju. Treba vam je užasno puno vremena da biste naučili, a to baš nije produktivno, tako kažem. Dakle, ona voli letiti, ona leti po noći, dakle po danu neće ovo pustati upravo zbog toga što životinje napadaju, ali da baš da je možete koristiti za lov, baš i ne. Jedno pitanje koje možda ovako iz mene zanima. Ja sam recimo jedan prosječan građanin Hrvatske, znači u Zagrebu. Dođem tu, položim vaš tečaj, to mi se dopadne, međutim živim u stanu. Postoji li opcija da moja ptica bude kod vas, da ja dolazim ovdje, se bavim njome? Da, to je otprilike ovako. Da li biste sebe smatrali oženjenim čovjekom, da sa ženom izađete samo na večeru, a da neko drugi se skrbi o njoj? Pa ne, ali ima ljubavnicu. Da, ali tada gubite odnos sa njom. Dakle, u principu ste mogli.
Ali vjerujte mi, ako Hrvatska krene u tom pravcu, onda će imati jako puno ljudi koji zapravo drže upravo zbog onih razloga koje ste rekli, iz pomodarstva. Dakle, ima pticu, ali zapravo neko drugi brini o njoj. Pa onda je samo izvodi na nekakve domjenke ili se snima ovako pred kamerama. Dakle, to nije to. To je život s njom. Dakle, ona će najviše naučiti od vas ako je svaki dan sama. Ako se drugi ljudi vrzme oko toga, ona će prima imati jedan odnos prema vama drugim. Ona neće svaki put pristati da kaže, aha, ponovo je došao on. I postane vremena stranac. Dakle, ohranjenje ovdje nije samo daj mi jesti, ja sam gladan, nego zapravo nekakav odnos među mene i nje koji je onda, rekao Haranez, dovodi u harmoničan odnos i nekakvo zajedništvo ili partnerski odnos i vjerujem jednom drugome. Osnova je povjerenje. Dakle, ona kad je slobodna, vi možete napraviti što god hoće, ako ona odluči otući, onda će otići. Dakle, jedini što veže jeste povjerenje u vas da ste vi dobar čovjek i da njoj u životu dajete sve ono što njoj treba. Ako prestanete davati to, onda će ona otići. A jedan od davanja jeste sa mnom si, dijelimo život, ne samo ono kad ti trebam ja, nego onda kad ja trebam tebe. A to je koji put teško odlučiti. Da, koliko su ljudi recimo nepovjerljivi je činjenica, znači mi smo često na terenu kao emisija, konji, krave, psi, ne znam, svake životinje, boškarini. Prva reakcija uvijek je, mogu ja to malo podragati, ovo mi nije palo na pamet sa ovom učevom. Ne, i da je, ne bi vam dospod. Dakle, ona prvo ne voli stragati. To je to. A drugo, kad je dragate, činite loše. Dakle, on ima na peru uljni film koji štiti od kiše. Dakle, 1-2 puta to ne znači ništa, ali kad bi svaki dan neko dragao, vi biste skinuli to ulje, ona ostane bez zaštite, padne kiša i ona se bare hladi. Koliko ptica godišnje u prosjeku se vrati od vas u prirodu? Ovako, mi godišnje primimo između 120 do 180-190 ptica iz čitave Hrvatske, s tim da se u prirodu vrati negdje između 57 do 70%. Znači, skoro 30% ugine jer je ozljeda bila prevelika ili mora se uspavati jer nije ozljeda operativna, znači ne možemo je vratiti natrag u prirodu tako da bude samostalno. Vrlo često ljudi kažu, pa dajte joj šansu da živi, na taj način što otkinete krilo. Ali od toga nema nitko ništa. Dakle, niti njena populacija, ni ona sama. Oni se u zatočeništvu kad su hendikepirani ne mogu uzgojiti, zato što ženka gleda muža kako ima slomljeno krilo, kaže oprosti, ali teba ne bih htio imati djecu jer ti ne ponašaš se normalno. Prema tome zapravo nemate ništa. Osim naravno u slučajima, ako je ta životinja izretno rijetka, crveno listi i populacija toliko mala, da onda odluku o tome šta će biti s tom pticom donosi zapravo Ministarstvo kulture. To su recimo orlovi, to su recimo supovi, to su recimo vrlo rijetke grabljivice u kojoj je populacija ugrožena u Hrvatskoj. Tada stvari su malo zbiljnije. Tada pokušamo činiti sve, ne bili od toga dobili ili djecu, ili vratili u prirodu, ili sačuvali kao genetski materijal već stali. Sad još jednu dilemu. Ok, sad ja obučem rukavicu, da li ja pticu mogu dobiti na ruku? Gosti dobivaju to, dakle oni dobivaju priliku da pticu dobiju na ruku i slobodnog leta. Ne na ovako na rukavici, nego kad ona slobodno leti. A to ćemo sad napraviti. Ona će sad kupati, stajat će tu, i ona je vole se kupati, vole jesti, vole gledati svijet oko sebe. On je zapravo vani. To znači držati, ona ne može biti čitav dan unutra i ona treba i sunčevo svjetlo za D vitamin, ona se mora zbašuriti, ona mora biti svijet oko sebe. Dakle, sve što se dešava oko nje, ona percipira. Od psa, mačke, nekakvog kukca, zmije koja će proći, ptice na lebu, ona mora znati šta se zapravo dešava od nje. Dakle, držati stalno u nekakvom zatvorenom prostoru nije dobro kao što i nama nije dobro. Ok, ovo su rukavice, znači, čega je to? Odjeljenje kože, uvedene iz Kanade. Dakle, ona je štavljena prirodnim urinom, dakle nema kemikalije, zbog toga što su ptice vrlo osjetljive na kemikalije. Ovo tu, to je dodatak samo? To je dodatak koji služi sljedećem. Ptice reagiraju na pokret, dakle koji put je morate dodati ovako. Ona to više vidi nego vas koji se kreće. S tim dozivate pticu sa rukavicom? Ako je potrebno. Zapravo ne dozivamo, nego zapravo... Skrenemo pažnju. Tako je. Dobro, znači to stavimo jednostavno na ruku, tako. Ovako jedno pitanje sada, normalno ljudsko. Znači, ne postoji šansa da ona meni sjedne? Zašto bih? Zato će vam pilić biti tu. Aha, tu. Dakle, problem jeste. Ptice dolaze na rukavice što vjeruje da će dobiti hranu. Ako previše puta prevarite, onda će početi misliti da li hrane ima, da li hrane nema. I onda će se dolaziti. Vi kad radite neka posao, očekujete nekakvu plaću. Očekuje ona. Ta plaća duše nije u novcima kao kod nas, nego je u hrani. Ona dođe, da to zna da će dobiti hranu. Dakle, nikad je ne zovete bez veze. Dakle, vi sad šetite, krenete u šetnju, ptica leti za vama.
Zovete onda kad želite vratiti. A to znači sljedeće. Uzmete hranu i držite čvrsto. Ona nema pojma ko ste vi. I ona nastoji zapravo ako vidi nepoznatu osobu, ukrasti hranu, otići na stablo i onda vama sa stabla rati dugi nos. Dakle, držite čvrsto. Ideja je da ona stane i jede. Ako ne zovete je dulje od nekoliko sekundi. Ideja je da ona slijedi vas, a ne vi nju. Njoj, dakle, u prirodi ne postoji situacija da hrana dolazi prema vama. Uvijek hrana ide od vas. Dakle, ona mora se naučiti ako hoće ovu hranu, mora nešto napraviti. To ne morate napisati. Ne možete joj napisati, niti objasniti drugačije, nego da ona sama se uvjeri to. A to znači sljedeće. Idemo dalje. Tako je, šetamo i ona će krenuti za nama. Dakle, ideja jeste da nas ptica slijedi. I sad smo negdje uz vjetar. I sad smo u nekakvom položaju koji zapravo njoj odgovara. I sad možemo s njom hodati, znači ona neće odletjeti. Pa u principu stvar je sljedeća. Ako je ne zavežete i spremite i kažete kraj priče, onda će ona odletiti. Jer naučila je zapravo kad pojede odleti da ponovo se ponavlja ovaj proces dalje. Ona nema možda kilo i pol, 2. 750 grama. Da. Dakle, malo ste u čvrstini ruk. Ljudi obično očekuju nekakav udarac u rukavicu, a onda zapravo samo lagano sjedne i osjećate zapravo 1 kilogram, to znači kao 4 jogurta. Prvo to mene ona nije pretjerano teška ptica. Ja, teška ne mogu možda je to malo i strah od ptice grabljevice. Naravno, zato što ptica grabljevica zapravo nije hrvatska riječ. To je zapravo prevedenica iz njemačkog. A naša stara hrvatski naziv za ptice grabljevice bio je ptice lovci, što je puno precizniji izraz. Što znači da lovi da bi se prehranila, a grabljevica zapravo implicira da je to životinja koja je opasna, koja će napasti oči, nos, ne znam već, ona nikad ne napada ljude. Iz prostog razloga što smo mi preveliki, a drugo, naše meso ne vrijedi za jest. Mi smo bljak. U tome nema nikakvog razloga da nas ona napada. Ovo je ptica koja? Američki jastreb. Ili Harrisov jastreb. Dakle, naravno, ona svaka od njih je tim individua. I neka je ovakva, neka je onakva. Ova je tinejdžerka. Njoj je vrijeme da stane, zato što ona bi sad naravno sad pojela 20 pilića. Dok se onda sidrana i prektor ne bi letila. Dakle, njihova ideja jeste nakupi dovoljno rezerve da ne mora svaki dan letiti. Prostog razloga što ptice grabljivice, ptice generalno ne vole letiti. To je za njih posao. Ljudi kažu da oni sigurno to moraju voliti, stalno su u zraku, ali da vi kažete blago pticama što lete, to je isto kao da zavidite vozaču autobusa koji svaki dan je u nekom drugom gradu. To nije baš neki lijepi posao. Tako njima. Dakle, one lete samo zbog toga da bi došli do hrane, a kad se najedu, onda naravno bi idealno bilo i najidealnije vratiti ih na trajno mjesto i pust da oni uživaju u dobivenoj hrani. Dakle, glađenje, maženje, sav onaj ritual koji imamo sa mačkama i psima ko ptice zapravo ne funkcionira. To je zapravo, ćemo dati tu. Carlos. Šta, ja vam zahvaljujem na ovom iscrpnom razgovoru i... Nema na čemu, bilo mi zadovoljstvo. Nadam se da ćemo doći još koji puta. Ja se nadam isto tako. Evo, za danas je to bilo sve. Sve vaše pitanja, ideje, komentare šaljite nam na našu email adresu vinoteka.hr@gmail.com i vidimo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme na istom mjestu.